Perhatian kepada kaum wanita dan anak-anak kecil yang baju melirit ataupun pakai slipper, jangan berdiri dekat tepi eskalator. Dan kalau benda ni berlaku, cepat-cepat terus stop eskalator. Alhamdulillah, saya bertindak dengan pantas, terus stop eskalator tu. Kalau tidak, dia tarik kain tu, habislah. Sekat. Sebab tu naik eskalator ni tolong berhati-hati. Especially kain lapor-lapor, jangan kena tepi-tepi ni tau korang. Ni happen. Jangan keluar. Ya, Nai. Ada gunting tak? Ada gunting tak? Ada. Habis baju aku. Dia gunting banyak awak. Okey lah, tak perasan. Tengok. Oh, tak nampak awak. Tak nampak awak, tak nampak. Sebab dia